Gwenda reka twumve icyo ni ibinyamakuru by'i Burundi. Kuba mwihimunira hamwe zahoze mu gisirikare cy'u Rwanda ziri mu nzego z'umutekano, abandi baribonekeza mu buzi butandukanye no mu ntara zitandukanye mu Burundi, bakaba bakora ubuzi butandukanye kugira ntihagire ubikeka. Bamwe bakaba bakora mu gisata c'iperereza bakingiwe ikibaba n'abategetsi b'u Burundi, ivyo bikabafasha kuguma bavugana n'abandi bakorana ariko bataba ku butaka bw'u Burundi. Ni twateguriwe na mugenzi wacu Reverien Bazikama. Benshi muri abo bahoze mu gisirikare cy'u Rwanda ku ntwaro ya Juvenal Habyarimana bari mu Burundi kuva kera, bariko barakorana n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Bamwe muri bo bakaba barahinduye amazina, abandi basigarana rimwe mu yo bahora bitwa kugira bashobore kuronswa amakarata y'akaranga muntu y'u Burundi, nkuko vyavuzwe n'uwahoze ari mu ikambi kingira inzego BSPI, akaba yanahoze ari mu bacungera General Adolphe Nshimirimana. Ariko hariho n'abagumanye amazina yabo, aha twovuga nka Alphonse Kayinamura yahoze ajejwe ubuhinga mu radio Milcorin kuri Habyarimana. Muri iki gihe Kayinamura akaba akora muri televiziyo Rema, iyo nayo ikaba ari abategetsi b'umugambwe CNDD-FDD. Ibyo n'abarundi ndi kumva babyivugira. Iyo radio Rema FM mu Burundi rahari. Ariko ndayishimiye president w'u Burundi agenda agaragaza kwitandukanya na FDLR, sometimes akanavuga ko itabaho cyangwa se ngo nabo bazasaza bashaje na Red Tabare zapfa nkuko FDLR nayo ngo pfuye bashaje batagarutse mu Rwanda. Sinzi uko ababivuga, ariko gihe icyo cyo kibazo cyanjye. Ahubwo nibaza nimba abantu bagitekereza ko abantu ari ibicucu cyangwa ari ibigoryi. Ntabwo ari abantu ari ibicucu cyangwa se ari ibigoryi. Abandi iki gihe isayivi kagera abantu bari kugenda bamaze kujijuka n'iterambere n'ikoranabuhanga bigeze kure. Ntabwo ari byane byo kuzufatirana n'abantu babonerana. Ubu none ndayishimiye kwitandukanya na FDLR, nawe nukubajyasa ni nko gukinira komedi abantu. Nta cyaba kirimo nta cyavamo. Aya ni amakuru y'abarundi. Reka nkubwire wowe, aba bantu bakuvuga ibyo bintu ni abarundi. Iyo radio Rema iri mu Burundi, irahari Rema FM, twese turayizi. Ikindi nshaka kugaruka nkubwira, uwo ndayishimiye uvuga utyo, Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo iyobowe na Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo wa Mulumba, si wiyoboye, si we inshuti y'akadasohoka ndayishimiye, si we bapangana n'urugamba rwara mu burasirazuba bwa Kongo no Kivu na Sud Kivu n'ahandi, si we babikorana. Mu barwana ku ruhande rwa Kinshasa ntiharimo FDLR. Nawe ejo bundi mu kiganiro sinumvisha avuga ngo abigarukaho ngo bazataha iwabo niba ari bo kibazo. Kongo si iherutse gutangaza ko yigiraniye ibiganiro na FDLR. Ntabwo Kongo yabyitangarije. Hari amakuru mujye muri comments mutubwire namwe barundi. Hari amakuru avuga ko hari komini imwe FDLR zahawe zikorera mu inama n'ibiki byose ibintu byinshi bigiye bitandukanye hari Bujumbura. Ibyo byose birahari biraba. Ubwo se yakwitandukanya nabo gute? Rero kuri uyu wa gatatu Kanama gore tariki 3 bwana Tshisekedi Ndatabaye, murabyumva ko yitwaga Tshisekedi Ndatabaye, wo mu mudugudu w'Urumuri, akagari ka Nyagahinga, mu murenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo, ni mu mujyi wa Kigali. Afite izina rishya. Yitwa nde rero? Tshisekedi Ndatabaye, umwe afite izina rishya. Tshisekedi rero nta kitiranwa na Perezida wa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahubwo yamaze kubona amazina mashya, kugeza kuri uyu munota akaba yamaze kwitwa Ndatabaye Ivan. Urabyumva? Ndatabaye Ivan avuye kuri ye zina kuri Tshisekedi Ndatabaye. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Ntibikiri inzozi gutunga imodoka yawe, kuko hamwe na Kim Transport Multi Services byakemutse. Dukodesha imodoka zigezweho kandi zifite ubuziranenge ku rugendo rwawe, ubukerarugendo, ubukwe, inama n'ibindi bikorwa byose. Tunafasha kandi abantu gutunga imodoka z'amashanyarazi ku nguzanyo mu buryo bworoshye kandi bubafasha kugera ku nzozi zabo. Dutanga serivisi za taxi zihuse, zizewe kandi ziboneka igihe cyose. Akarusho kandi kubifuza gukora umwuga wa taxi muri Kim Transport Multi Services, turagufasha kubona ibyangombwa byose bisabwa kugira ngo utangire gukora mu buryo bwemewe. Muri Kim Transport ntabwo tugarukira muri serivisi z'imodoka gusa, kuko
dufasha abakiriya bacu kubona ibaruwa ya rekomandasiyo ibafasha mu gusaba inguzanyo muri banki kugira ngo babashe kubona imodoka bifuza. Wadusanga aho dukorera ku Gisozi haruguru y'umurenge munsi y'ikibanza mu nyubako ndende ihari, urahabona ibyapa bya Kim Transport. Wanaduhamagara kuri nimero arizo 079 67 93 99 cyangwa se ukaduhamagara no ku murongo utishyurwa ari wo 63 64. Wanadusura no ku mbuga zacu arizo website wa#kimtransport.com, Instagram nayo ni Kim Transport, TikTok Kim Transport. Kim Transport Multi Services, icyerekezo cyawe ni inshingano zacu. Mu mutima wa Nyamasheke ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu hafunguwe hoteli nziza cyane, Ibigabiro Hotel, ahantu hihariye hagenewe abakunda kuruhuka, kwidagadura ndetse no kwakirwa neza. Ishimire ibyumba byiza kandi bigezweho, ihebuje ikiyaga cya Kivu, amafunguro aryoshye ateguwe n'abatetsi b'abanyamwuga, ahantu heza habera inama ndetse n'ibindi birori byose. Ibiruhuko byiza nta handi wabigirira uretse mu Bigabiro Hotel, aho ubwiza, ihumure, kwakirwa neza bihurira. Uri mu Rwanda, uvuye hanze y'u Rwanda, urashaka kuruhuka, ngwino i Nyamasheke mu Bigabiro Hotel. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero uri kubona kuri screen zawe arizo 0788 93 cyangwa se ukatwandikira kuri email ibigabirohotel18@gmail.com. Ibigabiro Hotel niho honyine ukwiriye kuburi n'abawe. Yagore karizere kumeze neza aho uri hose udukurikira umunsi ku munsi mu biganiro byacu tubagezaho bya buri munsi. Turi mu rugendo, abari mu Rwanda, bari hanze y'u Rwanda, mwese abadukurikira kuri Rugendo Online TV ndetse kuri Inside Rwanda TV, muhawe ikaze mu biganiro byacu. Twitwa Samu Gakire, Jerry ku buhanga bw'amajwi n'amashusho, Robert Sympathique nawe kuri mikoro ya kabiri ndetse no kuri kamera gira ngo muri kumureba. Burara abantu rero bataba beza kuri kamera. Hari abantu batijya baba beza kuri kamera. Ubusanzwe ngewe ntabwo ndi umusuri udasa neza, ariko ngewe kuri kamera mbona nahindura. Ubona none se ari cyongero cyangwa ari kikuraho kamera? We hari abantu bazi guhagarara neza kuri kamera. Ntabashaka kamera mbona umutwe wanjye uhengamye kandi ntabwo uhengamye mu buzima busanzwe. Oya niko abantu baba bameze. Kamera ntiuhengura cyangwa ihengeka. Kamera ahubwo jye ubaza ba Jerry cameraman bigenda bite kugira umuntu rimwe yibone. Ntubizi neza ko ari abantu uryoha ku ifoto mu buzima busanzwe atari. Oya no kuri kamera nko kwa runabivuze rega nibyo. Hari umuntu kamera ishobora kukwereka ikaba itakwereka ubwiza bwe. Donc ukabona ukuntu ari usanzwe umenyereye umuntu kuri kamera, wamubona amaso ku maso ukabona si umuntu ko ari mwiza cyane birenze uko nari nsanzwe mubona. Hari nabandi bajya batubona gutya akagira ngo ndi inzobe. Ano iyi kamera ikora na makeup. Shareka kubwiza ukuri. Niyo kunde baguri kavuga ngo inzobe. Babereka. Kandi ntari kirisi cyo cyiyongereyo cyangwa nta nitara noneho. Ariko ugasanga mbaye kazungu. Urumva ikintu kiba gihari. Ibi bintu ntago zi cyane cyane nk'aba bakobwa bashiki bacu bamwe na bamwe. Abanyamugi. Yego. Cyangwa se abasirimu. Buriya ntashobora kujya kuri Instagram ye ngo posting agafoto kagaragaza ahatuye, kagaragaza ari mu rugo yicaye. Ushobora no gusanga iwabo cyangwa si we yibera mu kageto, nta n'intebe bamuhabamwe akamatera. Ariko wajya ku rukuta rwa Instagram ye ugahora usanga yicaye Marriott, yego, yicaye Rubavu muri view nziza. Kandi noneho yashatse umufotographe, personal photographe, ugomba kumufotora. Ibi bintu ntuzayigeze kubiririmbamo ngo
mu mafoto 100 bapostinga imwe soshomura ugasanga umuntu umufoto y'amafoto 30 ariko akuyemo imwe akavuga ati iyi niyo icuruza yego kandi ugasanga buri munsi ari ifotora ariko kugira ngo posting ni ikibazo ubwo aha posting aba ari akazi yego aba ari akazi bari kuvuga ati Yeah. akanga iyi ngiyi irakora akazi nawe ashyiraho ifoto icuruza iyi foto iracuruza ariko hari n'igihe umuntu waguha ifoto wenda yibereye nk'imuhanga cyangwa Nyamagabe bikazaba ngombwa ko urukundo rukuru ugendeye kuri ya foto yazaza mwahurira wenda umuntu destination ya mbere y'umuntu uvuye mu cyaro ni Nyabugogo yego muri make hari abatipe uba warabanje gukunda ifoto hari abatipe nzi bagiye bakwepa mwana akava mu cyaro donc akabanza agakunda ifoto yo kuri Facebook reba Nyabugogo abantu bazi Nyabugogo yego muri gare reba zino nzu ziri ku ruhande ndazibona umutipe akajyamo hejuru tuje n'iyi agence akayegera uruhande rw'iyo agence ariko arimo hejuru tuwambaye iki we ari kugukontorora we ntago ubasha guhita umubona yego tinambaye gutya na gutya na gutya akakorera akavuga ati ntago bikunda phone agahita yirya urwanda ati n'uyu nguyu se kubera bya n'ibyabagaho byo kwihinduranya ukabona umuntu muvugana arasize ifoto itariye kera rero abyo kwifotora ifoto zitarabaho kamera zitaraza ku matelefone cyane telefone zibwo zitaraba smartphones hari ukuntu abantu bagiraga za gatusha ariko zibasha kujyamo agafoto cyangwa zibasha kujya no kuri Facebook hari amafoto amwe y'abakobwa babagaho ari y'abantu bahora bipostingira ari bamwe ukabona yapostinzwe n'abantu utabara nk'ijana ukajya uhora umubona kandi ari ibyo ngibyo ko nta buryo abantu bashoboraga kwifotora none ikintu cyari gitangaje kinakomeye nk'ubu ngubu ikoranabuhanga ryaraje aba bashiki bacu ko bafite amatelefone ahenze ya iPhone iyo asezemo snap yego ni ukuvuga ngo Snapchat ikwereka wowe ariko ufite amafaranga ariko reka nkubwire ikwereka wowe wanyawe igihe uzaba ufite amafaranga ruvuga ngo ifoto uzifotora uri muri Snap jya umenya ko ari wowe ariko igihe uzaba ufite amafaranga azaba ari wowe ariko igihe uzaba ufite amafaranga donc Snap igufotora ifoto ikwereka wowe uzaba uri igihe uzaba umeze neza reka nkubwize ukuri uzi ko hari abakobwa batarigera bapostinga ifoto nimwe utabona ifoto rimwe bigeze bapostinga batakoresheje Snap yego urumva rero ibyo nibyo Snap ikora ikindi aba Jerry bafotora bafite ukuntu bari ko editinga ashobora nko gukurura ikibuno akakigira uko ashaka nge nabonye uzi ko ushobora gukunda umukobwa ukunda kuri mu mucata mugira mute ariko mwazagira igihe cyo guhura rwose mwazahura ukabona siwe ukanacika intege ukabona siwe rwose cyangwa wareba apparence uko ubona Imana yamuremye ukabona niwe ariko wareba po wabonaga ukabona siwe usanga nimba afite ibiheri kamera bayo bari kwedita Snap ntishaka kukwereka igiheri mwese ndabasuhuje Imana ikomeze ndabasuhuje abantu komeze mumere neza mukomeze mumere neza ifotoreza muri Snap mugakumbura uburyo muzasa mufite amafaranga muyakorere kugira ngo iyo shusho ubona muri Snap abari kuzaba umeze mu myaka ingahiri imbere sepa reka twinjire mu baguru yacu duhere Rusororo yego reka duhere Rusororo hari umuntu wahamagaye kuri radio ngo herere hendi Rusororo sasa Samu Rusororo hari nta nkuru nyinshi cyane dushaka gukora Rusororo meze nk'aba bakomisiyo no kubwira ngo mfite ikibanza Rusororo mfite ikibanza Rwamagana mfite ikibanza Masaka nago dufite ikibanza Rusororo nta na etage twubatse ahubwo Rusororo tuhafite ahubwo Rusororo mbaze mumve ko Rusororo nayo ni quartier so umurengera Rusororo yego mu karere ka wasanga ari Gasabo mu mujyi wa Kigali simbizi muri Rusororo rero ntugire ikindi umva kuri Rusororo wowe umve Rusororo hari umugabo utuye witwa Chisekedi barabyumva neza Rusororo hatuye umugabo witwa Chisekedi rero w'Rusororo ntago ari Chisekedi w'Kinshasa Chisekedi w'Rusororo yaje kugira ikibazo cy'izina aravuga ati ngewe izina Chisekedi rintera ipfunwe sinshaka gukomeza kwitwa Chisekedi ngewe rwose y'abantu banyize Chisekedi
ntabwo bingwa neza, y'abantu banyise Tshisekedi ntabwo binshimisha. Kubw'iyo mpamvu rero njyewe ntabwo ngikeneye gukomeza kwitwa Tshisekedi. Ibyo ngibyo rero arabivuga, abantu ntibabitindaho, ntibagira gute, ariko kuri we izina ryari rimubangamiye. Ntabwo rero yabyicariyeho, yashakishije uburyo bwose bushoboka kugira ngo iryo zina Tshisekedi, kubera ko rimutera ikimwaro, ngo rimutera ipfunwe, banywa ko atangira inzira ryo zo kurihinduza akaryikuzaho. hari ubwo ugana ubutabera. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu niyo wandikira, ushobora kubona nashaka umwavoka, niyo wandikira, wowe urandika, hari inzira bicamo, ariko nukwandika nuko. Kuva rero kuri uyu wa 3 Kanama, ubwo tariki 3, bwana Tshisekedi Ndatabaye, murabyumva ko yitwaga Tshisekedi Ndatabaye, wo mu mudugudu w'Urumuri, akagari ka Nyagahinga, mu murenge wa Rusororo, mu karere ka Gasabo, ni mu mujyi wa Kigali. Afite izina rishya, yitwa nde rero? Tshisekedi Ndatabaye, ubu afite izina rishya. Tshisekedi rero nta kitiranwa na perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo yamaze kubona amazina mashya. Kugeza kuri uyu munota akaba yamaze kwitwa Ndatabaye Ivan. Urabyumva? Ndatabaye Ivan avuye kuri ye zina, kuri Tshisekedi Ndatabaye. Tshisekedi ariko rizere ko atari mukuru, ko abaye ari umusaza witwa Ivan nabwo oya, urumva uko biri kose nta musaza ndabona bita Olivier cyangwa Ivan. Nuko rero bimeze ubwo ngubwo Tshisekedi wo mu Rwanda kwitwa atyo ngo byamuteraga ipfunwe, ubwo yamaze kwitwa Ndatabaye Ivan, nkuko bigaragazwa n'igazeti ya leta yasohotse ku wa mbere w'iki cyumweru, mu igazeti yo ku wa 18 Gicurasi 2026. Tshisekedi akomoka kuri Nyanshoshi Tarisisi na Nahoza Debora, akaba yarahawe rero icyemezo cyo guhindura iri zina rya Tshisekedi, akaba avuga ko ari izina atishimiye cyangwa se undesired name, hadashaka cyane. niyo nkuru ya rero Rusororo. Rusororo rero tuhavuye amahoro, reka twambuke twerekeze twinjirire i Burundi. N'undi wese ufite izina rimutera ipfunwe, yego, yumva ko byashoboka cyane, yumva ko ritamuhesha icyubahiro, ataryishimiye, kurihinduza birashoboka. yego. cyane cyane, ariko buriya se barihinduye bajya no ku byangombwa bya yego, of course bita bijyana, kuko urumva nk'ubu ngubu n'indangamuntu wita ko diplome, perime, pasiporo, ibiki byose bifite uko bijyana. Okay. Imana ishimwe niba bikora neza. Batanabihinduye ariko waba ufite impamvu ituma bigaragara ko amazina yawe atakiri yayandi, cyangwa se ibyemezo bibyemeza byemewe n'amategeko. hari nk'abantu rwose nzi, ibaze nk'umuntu witwaga cyangwa witwa Habyarimana nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. ntibariho se, ashaka kuba bararimuhamagaraga akikanga. urumva nk'iryo n'abahabimana n'abanizeyimana nzarererwa n'Imana. Oye, ikibazo si izina, ikibazo ahubwo ni umuntu wamenyekanye kuri iryo zina, ibyo yakoze. Ibyo ngibyo bibaho, ariko burya aba yanduje irye. Yego, aba yanduje kimwe nuko iyo ufite izina ryawe ryitiranwa n'intwari yakoze ibintu byiza. Burya Samu, nubwo twembi twaba twitwa ba Iyandemye, tugahurira kuri icyo kintu cyitwa Iyandemye, amaraso Samu. Ariko bwashize sinakubwiye ngo njye njya mbona abantu bose twitiranwa nkabona ari njye original. Reka sha, wowe ukahita ubona kuri iyo mbuye n'umuntu wese bita Samu, mpita mvuga ntubwo ni nimero ya 2. Donc iyo uhuye na Samu uhita witandukanya na Samu muhuye. Yego, mpita mureba nkabona njye ni wowe Samu. Yego, nicyo rero naho ubwo nawe abafite uko abibona. Njye ndivugiye mvuze ibyanjye. Reka twambuka rero ku Kanyaru tujye i Burundi. Burundi Bujumbura, uribuka mu minsi ishize nibwo dukoze inkuru y'uburyo ikiganiro nyene icubahiro Sebarundi, yego, yaganiraga n'umunyamakuru wa BBC amubwira ko ikintu bita FDLR nawe azumva utyo, yego, atari yanayibonaho umuntu wo muri FDLR n'umwe, yewe n'ingabo ze ngo ntizirababona. Ariko nyuma haza kuvugiramo ko ngo nimba yaratabaye Kongo
kandi Kongo bikaba bivugwa ko irwana alongside with FDLR baba bari kumwe kandi Burundi nabwo bukaba buba buri kumwe na Kongo. Yego tubwira rashoboka ko nyine ingabo zanjye zabasi rwanana na FDLR. Urumva ako nakandi kantu yarasezemo kageze none rero nagira nkumvishe aya namwe mu makuru wenda reka twumve icyo ni ibinyamakuru by'i Burundi. Munera hamwe zahoze mu gisirikare cy'u Rwanda ziri mu nzego z'umutekano abandi baribonekeza mu buzi butandukanye no mu ntara zitandukanye mu Burundi bakaba bakora ubuzi butandukanye kugira ntihagire ubikeka bamwe bakaba bakora mu gisata c'iperereza bakingiwe ikibaba n'abategetsi b'u Burundi ivyo bikabafasha kuguma bavugana n'abandi bakorana ariko bataba ku butaka bw'u Burundi. Ni twateguriwe na mugenzi wacu Reverien Bazikama. Benshi muri abo bahoze mu gisirikare cy'u Rwanda ku ntwaro ya Juvenal Habyarimana bari mu Burundi kuva kera bariko barakorana n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Bamwe muri bo bakaba barahinduye amazina abandi basigarana rimwe mu yo bahora bitwa kugira bashobore kuronswa amakarata y'akaranga muntu y'u Burundi nkuko vyavuzwe n'uwahoze ari mu ikambi kingira inzego BSPI akaba yanahoze ari mu bacungera General Adolphe Nshimirimana. Ariko hariho nabagumanye amazina yabo aha twovuga nka Alphonse Kayinamura yahoze ajejwe ubuhinga mu radio Milcorin kuri Habyarimana. Muri iki gihe Kayinamura akaba akora muri televiziyo Rema, iyo nayo ikaba ari abategetsi b'umugambwe CNDD-FDD. Mbikatinze biraza guhura n'indi nkuru iyi radio na televiziyo bita Rema. Biravugwa ko yari ni radio Rwanda abasize bakoze jenoside bahungishije bateruye bari barahungana. Yego bayijana i Burundi. Hari n'indi n'ayabandi bateruye barayimukana bayijyana muri Kongo. Amakuru mfite ambwira ko ariyo yaba yarahindutse radio Okapi. Urabyumva? Urumva ukuntu ibyo bintu bikomeye ariko hari ibintu rero abantu bamaze kurambirwa badashobora kubasha kwihanganira. Ariko rero hari n'ibindi nabyo tugomba kumva tukabitekerezaho birenze inshuro imwe kabiri gatatu kane. None se ibyo n'abarundi ndi kumva babyivugira. Iyo radio Rema FM mu Burundi irahari. Ariko ndayishimiye perezida w'u Burundi agenda agaragaza kwitandukanya na FDLR sometimes akanavuga ko itabaho cyangwa se ngo nabo bazasaza bashaje na Red Tabare zapfa nkuko FDLR nayo ngo pfuye bashaje batagarutse mu Rwanda. Sinzi uko ababivuga ariko gihe icyo cyo kibazo cyanjye ahubwo nibaza nimba abantu bagitekereza ko abantu ari ibicucu cyangwa ari ibigoryi. Ntabwo ari abantu ari ibicucu cyangwa se ari ibigoryi. Abantu iki gihe isayivi kagera abantu bari kugenda bamaze kujijuka n'iterambere n'ikoranabuhanga bigeze kure. Ntabwo ari byane byo kuzufatirana n'abantu babonerana. Ubu none ndayishimiye kwitandukanya na FDLR nawe nuko bajyasa ni nko gukinira komedi abantu. Nta cyaba kirimo nta cyavamo. Aya ni amakuru y'abarundi. Reka nkubwire wowe aba bantu bakuvuga ibyo bintu n'abarundi. Iyo radio Rema iri mu Burundi irahari Rema FM. Twese turayizi. Ikindi nshaka kugaruka nkubwira. Uwo ndayishimiye uvuga utyo. Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo iyobowe na Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo wa Mulumba. Si wiyoboye. Si we nshuti y'akadasohoka ndayishimiye. Si we bapangana n'urugamba rwara mu burasirazuba bwa Kongo no Kivu na Sud Kivu n'ahandi. Si we babikorana. Mu barwana ku ruhande rwa Kinshasa ntiharimo FDLR. Nawe ejo bundi mu kiganiro sinumvisha avuga ngo abigarukaho ngo bazatahi wabo niba ari bo kibazo. Kongo si iherutse gutangaza ko yigiraniye ibiganiro na FDLR. Ntabwo Kongo yabyitangarije. Hari amakuru mujye muri comments mutubwire namwe barundi. Hari amakuru avuga ko hari komini imwe FDLR zahawe zikorera mu inama n'ibiki byose ibintu byinshi bigiye bitandukanye hari Bujumbura. Ibyo byose birahari biraba. Ubwo se yakwitandukanya nabo gute? Amakuru ari hanze. Amakuru arahari. Gusa nanone nariko tuje tu abantu bakuru kandi tuje dutekereza nk'abantu bajijutse. Ese turatekereza cyangwa se dutegereje ko hari igihe gishoboka cyazabaho akazaza akabyemera akavuga ngo njye na FDLR turakorana? Icyo gihe cyabaho? None se ni kuki yabihakana tukagira ikibazo kandi amakuru haragaragaza ko yabakorana? Subuni nimba yarigeze kuvuga ko umuntu wese ushaka kurwanya u Rwanda biteguye kumufasha akaba ari so gahunda za FDLR ikabikorera muri Kongo akaba yarabivugiye muri Kongo ikabikorana na Tshisekedi bakaba bafatikanya
ibyo bintu urabitandukanye ubu ni ikihe kimenyetso kindi gikenewe abantu barashaka kubona iki abantu barashaka kumva iki kuvuga ngo rero agiye mu itangazamakuru arabihakanye nuko nta gihe na kimwe gishoboka dushobora gutegereza ngo azajya mu itangazamakuru abyemeze niba ntacyo rero niyo byaba ari byo hari n'ibizibiti hari n'abamufotoye ari kubikora ari gukorana nabo bari no mu nama ntiyabyemera yavuga ko ari AI ntiyavuga ko ari we akazi ke ni ugukorana nabo akandi kazi ke ni ugukomeza kubihakana kubihisha agenda ajijisha ibyo byose ni uko bizagenda ibyo byose ni uko bizarangira uranyumva neza so ntibazakubeshye rero n'ibyo abarimo agenda yisobanura azajya agenda rwose ku makamera abivuge agende ku makamera avuga ibyo ashaka ajye mu itangazamakuru ryo ku isi yose yumva ashaka yifuza abivuga uko ashaka bikora uko ashaka ariko n'ubundi tuzi ko nta gihe kizagera ngo aze kuri kamera ngo avuge ngo turakorana niba FRDC Forces Armées de la République Démocratique du Congo bakorana na FDNB Force Démocratique Nationale de Burundi nimba bakorana ku rugamba rumwe bakajya kurwana kuri flow imwe FRDC iri kumwe na FDLR FDNB kazi kayiyungaho bagakorana mu gusubiza icyo kibazo asubiza umunyamakuru uzi ikintu yamusubije ngo buriya mugabo nubwo Burundi babwohereje ingabo muri Kongo ziri kurwana ngo ntabwo Burundi bukwiye kubibazwa bijye bibazwa Kongo ngo kuko Kongo ngo niyigena aho bajya ku rugamba kandi ngo banarwana bakurikije amabwiriza ya Kongo bivuze ngo twebwe turiyo nk'ingabo z'u Burundi twahamagawe na Kongo abandi bakorana na Kongo mwitubaza ubwo ni ukuvuga ngo niyo hari abatsinzwe ntabwo ari Burundi butsinzwe Uburundi ntabwo bujya butsindirwa muri Kongo n'umusirikare w'umurundi uguye muri Kongo mwimubara nk'umusirikare w'umurundi ni mu mubare nk'undi musirikare wese wari uri ku rugamba yapfuye uramwumva ndayishimiye nuko abibara wiza ngo uvuge ngo hari abasirikare b'u Burundi baguye ku rugamba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo you are doing nothing wowe vuga ngo hari abasirikare bagwa ku rugamba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo naho nuza ngo ni FDLR ni FDNB ni FARDC ni Wazalendo ngo ibyo ntabyo uzaba urimo wifata ko hapfuye iki abasirikare ariko nibigera ku Burundi buri kuvuga ku Rwanda na FCM Tansiri mbaye haga barakubwira ngo ya abana b'u Rwanda bashiriye muri Kongo abana b'abanyamurenge bashiriye muri Kongo abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bashiriye he muri Kongo ariko iyo uvuze ku ngabo z'u Burundi arakubwira ngo twebwe mugabo twagiye gutabara abo bagiye gutabara baratsinzwe kuva Bunagana kugera iwabo ahubwo ubu ngubu amakuru ahari aravuga ko AFCM Ventura nyine yamaze kugota ibice byose bya Uvira ibyo byo byararangiye nta n'impamvu yo kubitinda babishatse ni oda gusaba isigaye nuko bakoda ringatiri muhafate ahubwo bamaze kwinjira muri Maniema already bamaze kwinjira muri Maniema rwose AFCM Tansiri yari ikomereje afashe inzira yaragiye abantu babifata uko bashaka bakabyumva uko bashaka narababwiye ngo abantu bagenda babangamira AFCM 23 muri iyi ntambara mu by'ukuri nta nubwo ari abasirikare ba FARDC nta nubwo ari n'abasirikare b'u Burundi ntabwo aribo bantu babangamiye AFCM 23 kuba yakwikomereza ejo mukumva ngo yageze Maniema yageze Tanganyika yakomeje yageze Katanga yageze n'ahandi kugeza na Kinshasa kuko abantu bagiye bayitambamira CFDNB FARDC ni Wazalendo bari abana bagendeye mu gihogere urubyiruko bumva ko bagiye gufatanya na leta ya Kinshasa bagafatanya n'abarundi bakarwanira igihugu cyabo ngo umwanzi ntakinjire ariko igihe cyaje kugera abarundi bari kurasana na Wazalendo ndetse n'ingabo za FARDC ziri kurasana na Wazalendo kugeza ubwo kuri uyu munota Wazalendo bararira bavuga ngo mwabarundi mwe ko mukomeje kutwica ko mutatwumvira ko ibikoresho byashize ko ntabyo mukiduha FARDC ingabo za leta yacu ko mutakitwumvira ko ntacyo mukidukorera ko nta bikoresho muduha ko bari kutwica gutya amaherezo azaba yahe ibyo byose rero biraba abantu bakamera nk'ababyirengagije bakabifata nk'ibitariho Wazalendo bagataka ku buryo abazalendo bamaze gucika intege ku buryo bugaragara ku buryo kugeza n'uyu munota niba ejo bundi mwarumvishe Fieka Adui James uriya muvugizi wa Wazalendo muri Sud Kivu
yari ari kuvuza induru avuga ati nyaboneka nimudutabarize, ntabwo tuzi twebwe turi gukorera leta yande cyangwa turi gukorera na leta yande, ese shefu wacu ninde muntu ubu ngubu twatakira? Murabizi Tshisekedi yari yabijeje ibitangaza, igihe kiragera bashyiriraho na saleri ngo bazajya bahembwa amayero 500, amadolari 500, ariko se byabaye kangahe? Abazalendo rero byaje kurangira bacitse intege, byaje kurangira bishwe, byaje kurangira abandi bajoyininze AFC mu 23, abandi barahunze, abasigaye babuze ibikoresho, ibyo kujya mu ngo z'abandi biba bigeze kure. Mu magambo make wazalendo bacitse intege. Mu gihe cyose rero AFC 23 yo ikomeje yavansa ijya imbere, FRDC ntigiye ihagarika, abo barundi bari kugenda basigara, kuko ibice leta y'u Burundi ya deployinzemo AFC M23 yaraba kubise ihashyira n'ubushobozi bw'ubwirinzi, ku buryo kuri uyu munota nta kindi barimo namarira gusa, ahubwo abasirikare bake ba AFC barahasigaye barinze umutekano, abandi barakomeje. Aho bagana rero ni nacyo kibazo, aho bagana nta wazalendo babayo. FRDC yatangiye kwanga kujya ku rugamba, abarundi ntabwo babaye deployed muri ibyo bice za Maniema, za Tanganyika na za Katanga, wapi. Bivuze ngo ibice birimo abarundi nabyo AFC M23 iri kugenda ibisiga inyuma, uko rero igenda ibisiga inyuma